Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 5, Colorado 0. I'm joined by Ishana Chingili. Hey, Timo, I'm okay, Timo, Jayam. Israel. Jayam. Israel. Timo, Jayam. I'm afraid to Timo, arena. Quality. Intemnandi. Good respond. Good responding, boy. Yeah. Good respond from a boy like Sibo, spetsi time on, gumfukile, spetsi time on. Ay kuma social media. Sibo se. Achuki ba. Sibo. Asringi reality. Sure. Lo mfana ya ku World Cup lo. And the World Cup uzoba expose. Yes. Lo mfana lo isizini yakhe ugcina kubhakaniya. Siyathanda sithanda. Uyasho njani? Uyavala mfana. Ayikho into soyenza zomvimba manje. Uyavaya lo mfana. Ngoba umnandi. Umnandi mfethu. Banana loaf mfana. Makhona ukukanda eboxing. Mfana individual brilliance. Second goal. Wathi ngiyabangena. Enhle kuntwana bekumele shaya hat-trick namhlanje. Bekumele shaya hat-trick. Njenga kuthi yena. From first half, from first attack. Yes. Uthi nawe uyibhali hat-trick. Yes. Because nithi bekuyibhali. Mara spirit siyavaya yabona le league solo until last match. Ngiyayithatha ve. Sibo mame. Amakhosi athena wasase league. Yabona nale 1-0 eyangale. The only thing engicelebrate ukuthi iKorea senkambini yami. Okay. Utsikiti. Tsikiti. Otherwise nje naye uyazi ukuthi siyeza. Utsikiti wasisreni. Mina i-America ngathi imbambezela. Yabona i-America imbambezela untwana kahle kule level yabomfukeni. But i-America imvalele. Yabona asimbone mnandi ushukela banana loaf. Ubishona amajita awapha. Mamela Sibo. Mathuka ukuthi ubani le. Mamela nje yami. Yakena ngine message yokugcina ne. Sure. Ikhutmani uncle uJalo uringile. Untwana ureply. Sure. Sicedile kanjani? Sicedile kanjani? Akufuni sirase ukurasa yahlupha. Uringile yena. Untwana karinga. Uphendulile. Egroundini. Ucedile. Wena ufuna ukumhlafuna uJalo. Hayi mamela cho. Ikhutmani ayisitshela unomayelele le Eastern Cape asinangxaki. millionaire na 10 years afike umuntu abe billionaire in 2 months. You understand? Ayokusitshela ngama 10 years intonton urele star utheni ke ngathi simfake entweni bathi shake it bathi shake ne abe business ibuku Sabonakala inentamo. Thank you, Bafethu. Ngizomshayisa